هەواڵێکی مەگوتیا نەها مەڵایەکی گۆ حەقیە بێژێ یعنی بڕاستیژی ڤا ئاەتە ئەشکەرە بێژێ و مەڵایەکی گۆ ڤا ئاەتە پشکلێکی دی بێژێ یعنی حەقی ڕاست نەکێ گەلۆ حەقێ ویەک و حەقیت بێژێ دستوریەک و نەحەقیت بێژێ دە هەیە گۆ مەسەلەن بێژن ژبەر گۆ حەقیت بێژێ هەنێک تشتە زۆرداییەوە ببینێ ئەوژی پێ مەسوول دەبێ گۆ هەڤالتیایی ناکێ ڕاستە هەر کەسێکی بسەرەی خۆ مەسئولە هەر کەس بسەرەی خوا فەرزولعینە ژێرە گۆ ژدینی خودێرە خزمەت و ئالیکاریە بکێ و بێکی چ زانێ بێژێ وەختەی گۆ ئەم دەه مەڵال بێدرێ بن یەک دبێژێ و نەه نابێژن ji bo ku êdî ew neh nabêjin yekî tenê dibêjê êdî gotinawî bêqîmet dibe kesê ihtibarê pê nakin yan jî îşkencelê dikin hebs û zindan li pêşiya wî çê dibe ji bo çi ji ber bêdengiya vaye henê watê ku ew her nehê dî jî bêdeng nemavana arî wî kirbana wê hingî gotina wî tesîr kirbana dih insan li bê dirê bi hev re watê ku ew heqîqet ew ayet ew hedîs anîbane holê anîbane ser ziman hingî qeweta wî zalimî pê nedikit ku her deha ceza bikê watê ku neh xwe ker dikin xwe lal dikin xwe kor dikin û yekî tenê êdî diştexînê bi sebeb wî yekî êdî gotina wî tesîrê nabînê yan jî îşkencelê tê kirin gune stûyê wayê dî dijiye ji bo ku mane bêdeng ji xwe ji bo ku bêdeng mana حقیقت اشکره نکنه شوا بوی گنهکار دبن و ایدی دروی وانا دا ایدی ظلم و نحقین یدی جهات کرن اما بود گنه